Mwakwa Ediba Attention TV so Mwa Modoba Bako Penanatili na ene Majime Kunya Ewa Attention TV. Mese Majime Kunya said there in some Paul on the ATC or Ghana and I made the air when you tough on Pie Attention TV and a biddy kind akatre let's see for then I made a nam chairman to me any Effia Schw and send Semian and made a many Effia Schw be trouble Ghana for bidima. Ma sorry amudi na chia mo tata no Effia Schw say me kan hwere mo say mo kwoto boode na abusi na mu twetwam se na Ghana fo nyina ebenya bi edi mo menketie ne Effia Schw ede ma Ghana fo mo me fami yedi na mo nko sheme. Some of us we really don't care again, you understand? We don't care. Ghana ye den now say Effia ni enya kwasia baby not one okeka. You people should know me by now. Me Effia Schw my conscience is not for sale. What am we asking you now, mame? Na wajimi a wajimi. Wo konfo. Enko ye. Wontimi hyeme. Se me mame twantro. Ana me mame kandie enim. Eno na magana for Jimmy tum. Se me Effia Schw. Enti mo de mo se mo fraga da so mo de beba me so a. Mo ma fa me na mo ko hata me. Na mo ntitwa me na mo fa nka bode no ho. Na mo nton na Ghana fo ni aduani ni. Nebra onti do dogo bi krali no abe na se mo magana na ayete no oyembre a ono Effia Schw no oba make sure that no subaka na no atu na mo ntu mi hyan de chinchira de onka ye den on maka asama onyim eti Effia me ye wuti ase de chema wontumi na Ghana police na court wo ye nyinara no ono Effia Schw no onti de odogo bi elu no abe Se jai oba besi anu be ma da wia na saa ne we kenya nkura neoma saa de we ye nkura neoma batoba oba panyin ti sa wo hwe bia wo mantifi aduru na woni be ma da wie wo se be ma no eteta na wonim se be ma nteta e no yi ska bre wo pa yi ase a o bre ska na e ye ode no na wo jinsa abode no na e ye ode no fufunu e o wai me 10 days no ko na wa che me ka kire wo se he ya na maso adin me adwene pa me chere prophet o aba be kan onu ane no mutom o se ono wo ma ne sika 1 million wo ma ne sika edan ma na se wo ye ne bi enje se wontimi nko wo be kan adwen aye de be atro enti wono enti na still Ghana for ye ne gine brand ne ho egusu edi na chi because onfa ensem ensie ne ose e na oye madam asisa moji makunya na mo hwe mo Attention TV so eya University Foundation o si abronya e ba be koye hiafo asem eye mobo bibia wo benya bia no mo fa mre no o de be ma ehiafo no sesika bi so na wo pese wo send e de ma University a wo be 0548302985 mo fa na mo fa number fefe 1 CD ye beje 5 CD wo si bibia mo de be ma ne bia wo beje ene makramo that's a net yes ebe share ewo Attention TV so madam